Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans Fénois Jeunesse comme chaque jeudi à 18h45 sur la première. Ravi de vous retrouver pour de nouvelles aventures avec la jeunesse de Wallis et Futuna. Au sommaire pour ce soir, nous accueillons Lotoma Herfal en direct depuis l'Hexagone, âgée de 17 ans, étudiante à l'IFAC, Institut de formation, d'animation et de conseil en prépa formation hôtellerie-restauration, et elle est passionnée de volleyball. Whakapapa tuka inga malo tau toka taki, pa mo te angatun mai ki te tem whilawi ania tātou, pa mo te uwhanau tūpulanga, mo whine mui o uwani pa mo futuna i te ovi pe i te mamao. Ma ole vai te whang maali e te awhiawhine, ke tō whakatahi pala lauai, whakahanga tonu pa mo te whine mui aini mai whalani, ko Lotoma Herfal, ko tōna tau hongo furuma fitu aini e ako i te whare ako aini ko te IFAC, pe e pale i hefo i club i Brest, ko te Étoile Saint-Laurent. Mamata mai. Kui ka inga i tō whakatahi whakahanga tonu ai lewa, pa mo Lotoma Herfal mai whalani, Lotoma malope sa o kātaki. I whoki maro ka soa te mauri pei henang, whea pe ki o te hena mutanga ane e ki ngā whakatahi moia. O whea lewa ki te kāinga katoa e whakalunga mai te lāti o pe ko te pasina ni jaini. E aloto pe mua ke vai mai ki si kāinga i a te vainga ako e ke muri i koe whalani. Ko te vainga ako e au whakahoko ni whanani ni. Ko te vainga ako o te kuka, ne au haupe mai uveana, ne kōka matai. Mahino mai a koe ne more ke i maufuki he la palasi te urise ane mauai a tau vainga ako, he ne ke tau atu ki whalani kua osi hui a te ako. Pe maulewa tiki i whainga maari ke hu ako i te whale ako ani ko te IFAC. Ko te aia te whaahinga whare ako aia ko te IFAC ke whakamahino mai pe mua ke a mātou? Ko te whaahinga vainga ako aia ko te IFAC i heni e whakaingo e whiei. More ko he whare ako ia e ui ke kita aru o ako. E kita aru o ako waha katoa, laupe ahoi lua ki te waha katoa. Pea ke mawai mai koe o nofo ki tau api o whaitau whekomi ki hau stage. He i te IFAC ko te e ke ako pea ke stage. Ka e lahi ange pe tau nofo mai ki tua o kumi tau stage. O ke stage aia e lau pe waha alua, pe waha atua. Ako pe mua lewa koe i te IFAC o whakalongolongo ki he hu ako ae o septeperi fuki o te tauani. Ko te e tau siu mo tau tā ofi ki te whare ako whiki ani ko te IFAC? Ko tona kehe mai te whare ako ani o lorotonga ako ai. Mo te whare ako ani e uia e ki tauru ako wheia. E ke sortia tu koe i te whare ako ani au ako ai, e ke mauri i koe te ngaue o he tangata ko mau i hana ngaue. Iyo. Ko tona ia ke heke. O ko te arewa te ukonga ne ke tā ofi ko e hunga labe mo te vainga ako ani ko te hôtellerie-restauration. Te ukonga ne e whara ke ako mai i te whare ako aia. Iyo. Ko te uwhahinga ko ngā lewa ne whara kau tā ofi mai ai e kehe pe tau ia ako mai te whare ako. Pea ko te ako aia ki ta whai ai e toi lele yangi ia. Iyo. He ko e toi lele yangi ki ako e Lotoma? E lele yangi ki au he au sorti, e lahi ange tak sorti o aru ako i tua. Pea e whearai ke au mauri i he tahi ange i whahinga mauri. Iyo. Mai te kuka. E ia ni tamareki o veane mo futuna pe e ko te u motu wala e ako i te IFAC pe e ko koe tako tahi pe ia whanau o uveane mo futuna. Kai loa ka soa ko pe tahine uvea e ako ai.
Ko tau katoa i e tau mauri whalani, ko te mea lelepe he ke tau atu ki o whamiri to tonu fuki i whalani nā. Whara fuki ke ina tō toko ni le iatu ki si au whainga. E whewhai e te mauri o te whenua ana loto maa e ke whia whai ai pe e kailoa. Ko te mauri whalani nei ka soa e lau pe iei au nā u lele mo nā kovi. Ka e au lele ia te mauri hengi e mau te whaahenga ngau e kehe. Pea e ki talawa hoko e te ki ta ako, muka e ki ta whia aru mamo. Malo ia loto maa e tā hiki mai lewa o Palalau ki te whainga o ia ni e ke whia whaifuki ki ai ko te pale. Mahino mai a koe e ke pale club i Brest ko te Étoile Saint-Laurent. Talu mai e te tauku o si he ko e ke whia whai ki te whainga o ia ni. Ia. E au mamana pi ki te whainga o ia. Mai tōna uhinga ai ne matou whai pe te whainga o ia i hena i te uwheria whai, te mai ko te UNSS. O taru mai ai mo taku mamana ki te whainga o i. Ne e whewhea ia te aluanga o tau hu ki te club aia ko te aia te umea ne e tonu ke whai, ke whealai fuki ia tau hu ki te club aia i whalani. Ia. Ne mor he whainga ta aia taku ia uru ki te club aia. Ne ko te mapenga ko te license ne tonu ke totongi. Ia. O au hoa e pēo i te temi aia. Pea ko koe toko tahe pe ia whanau vene muftuna i te club whiki aia i whalani? Ei. E ia he mea ke tua nia ki ai i tau nofo ako mo pale i whalani i loto maa, pea pe e whainga fua pe ia ki a koe i a tau muri i a tau ako i whalani. E whainga fua pe ia ki au kasoa. Mori kei puripuri ki he tahi e te mamana ai a tātou uwea muftuna ki te whainga i whiki ani ko te pale, he ko ie pe lai e te uwhanau a tātou kua kau ki te u selection o whalani mo tai atu pe lava. E ia ia nei ia he whakatūtū ki te ka hau o tau whainga i loto maa, pe e he ki ke manatu koe ki ai. E au amana ki pe ke e au loto pe ki hoko taku pale. Ka pou e mo he whainga marie o maurunga atu, pea nangi whalai lewa ke hoko atu. O te lewa i he whaahinga ngau e kuke manatu koe ki ai ke whakahoko ki a muri mo ka osi lewa i e tau ako. He ki au mo he whaahinga ngau e ke au whai kasoa. Ka uhinga la mo te whainga ako ai ni ko te hotellerie restauration e ke ia he ngau e ke manatu ke whakahoko. O hinga mo te whainga ako ai ni e ke muri i. E au amsanga pe ke au sitaku ako, ka pō mai whainga marie o hoko atu, pēr langi whaala pe ke whakatu he langi he u whalekai a tātou i hena, tā whitola he more lahi hatu whalekai i hena, ke mo langalanga aki tātou whenua. Ko tau amana ki loto maa ke ako i whalani, pēr ke toi liliu mai ki uwea nei? Ei. Loto maa koe ni te mi kua sipe lewa e au whakamāloa tu ki tau vai ako mo whainga ui ki o te hina mutuanga ane e whakatahi. Pea mo tātou i te awhiawhinei ko te alewa i a hau whakaamu. Io ko taku whakaamu ka soa ki te taitupu mo te taitupu ai o tātou. Ke tō whakatahi tō mau o kumihi o pure aki ki te whauwhau mo langalanga tātou whenua. He ko te ki whenua e veri. Ka ke tō whakatahi tō mau o langalanga ke ilonga he konga kua whetongi. Iyo. Kai whewha ila i a tau e ia hau whakaamu ki tō tai ake loto maa? He ko te temi whelawe i a ni e whakatuhatua tā whito ki te mauri o te u whanau tūpulanga mo whine mui e u vene mo futuna. Ia. Ko taku whakaamu pe ki tōku tai ake e mori mai, mo tōku tai ake te temi nei, ke kātaki te ako, ke whakasisi mo te kawa, mo te suru kāhenga ko te kanakisi. Mai tōna ohinga e morehana aanga ki te mauri. Ka ke lahi mo te whai kore, he ko te ukonga tāwhito aia e aanga ki te mauri o tātou. Malo loto maa,
O whaatu ke manu ia pe ia te huko atu ia o tō mauri a koe whalani e pēr ka inga kua o sēto lewa i te temi i whilawe e ki te awhia whinei whakamālo ki tau tō whia mamata mai o whaatu.